Muri Burukina Faso, Perezida Roch yatangaje amasaha 28 y'icyunamo mu gihugu ku bazize ibitero by'abajihadiste ku wa kabiri mu mujyi wa Arbinda mu majyaruguru y'igihugu. Icyo gitero cyahitanye abasivili 35. Arije muri Algeria habaye umuhango wo gushyingura umurambo wahoze ari umuyobozi wa gisirikare Ahmed Gaid Salah witabye Imana mu buryo butunguranye kuwa mbere nyuma yo kugira ibibazo by'umutima. Perezida Abdelmadjid Tebboune n'umwe mu bari muri uwo muhango. Inzige zangije hegitari ibihumbi muri Somalia no mu gihugu bituranye cya Ethiopia. Zasize abantu ibihumbi batabasha kugaburira imiryango yabo. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika The Associated Press biravuga ko bamwe mu Banyarwanda barimo kwifashisha umuti w'amazi ugabanya ububabare bikorera witwa morphine, inzu z'imiti zitabagezaho. Naho abanyakenyakazi babiri bavandimwe Nathalie na Samantha Mwelekeri baretse imirimo myiza bari bafite mu Bwongereza bajya gushinga restaurant bise Mama Rocks.